Yesu nashimwe cyane. Kuba tanzi nitwa Pasikazi kandi mumbabare cyane ku video na postinze kare. Ntanuze nta zina navuze, ariko abari bukirike ku iyi video barumva izina giwanje. Nitwa Pasikazi. Ndasaba umuntu wari wese ari bwumvize ino jambo ry'Imana, ndasaba mugire subscribe kugira ngo muze mwakira ubundi butumwa bitabagora, kuko ahangaha turi mu rugendo rwo mu ijuru. Bene data, turi mu rugendo rwo mu ijuru, turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Ahangaha mbese ikintu kidutunze ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ridukuza mu mwuka. Ijambo ry'Imana niryo rituma dukura mu mwuka. Izi ni indya zo mu mwuka. Abakristo rero bakwiye indya zo mu mwuka. Bene data, muri ko muranyumviriza, ndabinginze uwumva ko ari karaja mu ijuru, ari karashaka ubutumwa bwiza, dore agire subscribe kugira ngo aze abona ubundi butumwa. Haleluya. Ndafite ubutumwa Imana yashizemwo buvuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Bene data, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Haleluya. Reka senge mbere yuko ndi butangire kino cigisho cy'uyu munsi. Uwiteka Mana Israeli, ndagushima ko uyu mwanya kandi usubiye kuntiza wo kuvuga ibyawe. Uri Uwiteka n'iryo zina ryawe. Ndakweretse umuntu wari wese ari bwumvirize rino jambo ryawe, Kristo rimufashe. Ndakwinginze Kristo, urungi ku mwuka wera kugira ngo agende abasobanurire Kristo. Uri Uwiteka Mana, ndakweretse umuntu wari wese namusabiye abamarayika barinda. Nanjye mwamahondi ndakwinginze Kristo mwana w'Imana, undungikira umwuka wera abana nanjye, abamarayika bandinda. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi iragendera hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze uko kwawe kugororotse Mana kuze hano hantu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Bene data, bakunzi ba Yesu, turi mu nzira imwe yo kuja mu ijuru. Kuja mu ijuru turiko tanyura mu nzira ifunganye. Ndabakunda abantu bari bo bose bumviriza ubutumwa ntanga. Yesu abahezagire kandi Yesu abahe ivyo mu musaba. Yesu abahereze ibyo musaba, kandi turushizeho gusengeranira. Twebwe tuko turaja mu nzira, mbese turi mu nzira y'ijuru. Haleluya. Uyu munsi ijambo ry'Imana Imana yampaye ko nkwiye kubwira mwebwe bene data ko mudakwiye kumviriza abahanuzi. Abahanuzi bene data, abahanuzi ashobora gushira ahantu habi. Abahanuzi ashobora kubwira ikintu kitari cyo, ugiye ukagikurikiza ugasanga si cyo. Haleluya. Reka dusome Yeremiya igice 23. Turasoma ku murongo wa 16 no ku murongo wa 17. Reka ntangire some. Ibi nibyo Yehova Nyeningabo avuze: ntimwumvirize amajambo y'ubuhanuzi abahanuzi bababwira, batuma muba imburakimazi. Bavuga ukwerekwa ko mu mutima wabo bwite, ntibavuga ibiva mu kanwa ka Yehova. Ngo nimwirinde, ngo ntimwumve, mbese ntimwumvize abahanuzi, kuko abahanuzi kigiye babaye benshi. Hariho abahanuzi b'ibinyoma, abahanuzi babesha, abahanuzi mbese bakubwira ibyo biyumviriye bakaza kukubwira. Hari n'igihe abahanuzi baza aho uri bakubwira ati Imana avuze ati tanga amafaranga ya naya kandi atari byo.
maze nawe ugaca ugenda kuyasokorora ugira ngo nibyo, ukamuhereza, ukazarindira ko ibyo bintu bizagushikira ukabura. None ntibaba bayakuriye, baba bayakuriye utarebye neza. Byiza bababwiye ibintu, genda usenge, ugenda usenga Imana, ubaze koko ko ibyo bintu ari byo bakubwiye. Naho ubundi amafaranga bazayagukuraho yose. Hariho n'abandi baza bivanye nuko babona ufite ubutunzi, bakaza mbese babona ko ico Imana yaberetse kukikubwira ntibakikubwire, bivanye nuko bakikubwiye ibyo bagushakaho ntabyo baronka. Bagasanga amatari ku meza ati umuntu arafite ifaranga, reka tumubwire ko Imana izamugirira ibi. Naho ari ububeshi. Yarengaho kubwira ibyo, agaca avuga ati Imana ivuze ati zana aya naya, kugira ngo utange ishimwe ry'Imana. Imana bakayibeshera, bakavuga ibivuye mu mitima yabo, bakavuga ibyipfuzo byo mu mitima yabo. Arashobora no kuza no kuguhanurira bivanye nuko yaburaye, akaza akaguhanurira kugira ngo umuhereze ifaranga, kugira ngo umuhereze aronke icarya, naho atabyuvuga ngo byavuye mu mutima. Bene data, umuhanuza ku aguhanuriye, genda usenga Imana, ubaza Imana, kuko hariho abaza atari bo, hariho abaza atari abahanuzi b'ukuri bavuye ku Mana. Haleluya. Reka ndarisubire muri no jambo. Ibi nibyo Yehova nyene ingabo avuze, ntimwumvirize amajambo y'ubuhanuzi abahanuzi bababwira. Ngo ntimwumvirize amajambo y'ubuhanuzi abahanuzi bababwira. Imana imaze kubona ko abahanuzi bari ngaha mu isi baracangacanze. Abahanuzi bari ngaha mu isi ntago ariko bose babatumwe n'Imana, ntago ariko bose baba ariko barakorera Imana. Hariho abahanuzi bakorera imyuka mibi, hariho abahanuzi mbese barimo imyuka mibi. Dore ijambo ry'Imana ngo ntimwumve, ngo ntimwumvirize amajambo y'ubuhanuzi abahanuzi bababwira, batuma muba imburakimazi. Iyo umuhanuzi amaze kukubwira ikintu, uca ugishira mu mutwe ari ikintu kibi cyangwa cyiza, uca wizera uko nyene yakubwiye, ntabwo wabanje kuja gushishoza. Genda gusenga ubaza Imana, ese bino ariko avuga nibyo sibyo. Hari igihe umuhanuzi azaje kugusamburira urugo, akaza akubwira ati ibi nibi Imana yavuze ibi nibi, kandi ugaje gusambura urugo. Iyo utarebye neza ngo usenge ushishoze ubaza Imana, urugura rusambura, urugura rusambura kabisa, kandi ukazagumaho. Imana yambwiye ngo izaguha imodoka, akakubwira imodoka, kandi ubwo ni basikeri mu nzu nufite. Bene data, ntimwumvirize ubuhanuzi, kuko uca ushibyo bintu mu mutwe, si by'Imana iba yavuze, akakubwira ibintu Imana itavuze, nawe ukazarindira ko bishika ishwi. Kubera iki wamaze kubishira mu mutwe, bigaca bigutesha umutwe. Haleluya. Imana idufashe cyane. Namba umuhanuzi akujeho akakubwira ijambo, genda gusenga nawe. Ba Kristo murasenga, muze mufata amasengesho yo kwisonzesha, mugende mubaza Imana ibyo uwo muntu akubwiye ko ari byo. Hari igihe aba atari byo. Abahanuzi babaye benshi ku isi. Ba Eliya ntago ari bose.
hano hari ba Eliya, hariho n'abandi nyine babesha. Dore ntimuze mwumviriza amagambo y'abahanuzi babwiye, genda mugende musenge. Nimba umuhanuzi akubwiye ikintu niwumvirize, cugenda gusenga ubaza Imana ko ari byo koko ibye ariko aravuga. Kuko bazakubwira ati ngo imodoka yawe bazayiba, ngo zana rero ikintu kugira ngo ikimazi, ngo zana ikimazi, ngo nuzane ikimazi kugira ngo Imana ize irinde imodoka yawe. Naho ubwo imodoka yawe ntahizaje, ugasukura maze agaca guca n'amafaranga ukwiye no gutanga. Ati zana amafaranga ya naya, ukamuhereza, ukazarinda ikimodoka bayiba ukabura. Noneho ngaho ntabagufasha, abagutwaye. Nawe ukazaca wizera ko ico kimazi ugihaye umuhanuzi, nyamuhanuzi avuye ku Mana. Wabona imodoka yawe batayitwaye ukagira ngo ni ca kimazi watanze cyo bahanuzi bibinyoma. Naho ntumenye ko yaje kukubesha, aje kugukuraho ibyawe, ahubwo imodoka atana hamwe izaje. Bene data, abahanuzi mubirinde, kuko ntago ari bose bariko barakorera Imana. Hariho abahanuzi bariko barakoresha ingabire zabo kugira ngo baronke ubutunzi. Bene data, hariho n'abandi baza kugira ngo bakujane kuzimu. Mwirinde abahanuzi bababwiye ibintu muze musenga kugira ngo murebe ko Imana ibyemeza. Mbese ko mwigaya, mbese ko muvuga ngo Imana ntiyavugana namwe. Mbese mwaragerageje gusenga, mwaragerageje kwiha Imana, mwaragerageje kugira ubucuti n'Imana ngo murebe ko itabahishurira. Imana iravuga, Imana iravuga neza, Imana iravuga. Mwene data, genda gusenga, usenge wisonzeshe. Kandi mbere yuko uje imbere y'Imana manza wiyeze maze wisonzeshe. Imana izakugira ubuntu, izaguhishura ko bijya bintu ari byo cyangwa atari byo. Imana izabiguhishurira niwagira umwete wo kubibaza Imana. Haleluya. Hari igihe abahanuzi bakubesha bakavuga ati duhijya modoka nico kimaze Imana ishaka wayitanga, kandi ibyo kubwiye ukabishira mu mutwe ngo nibyo. None iyo modoka ubona utabitangiye ubusa, ariko iyo wagenda ukabaza Imana, Imana yakwereka ko kari byo cyangwa katari byo. Bene data, abahanuzi b'ibinyoma ni benshi ngaha mu isi. Abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi. Ntago ari bose bari barakorera Kristo, ntago ari bose bari baravuga iby'Imana yabatumye. Hariho n'abavuga ibintu nyene bije n'ibyipfuzo, ibyipfuzo by'imitima yabo. Babuze aho bakura ibintu, ateka dukoreshe bino byo kubesha abantu. Ati tubikoresha ugira ngo turonke ico turya. Mwene data, nukanure, nusenge, ntagira abahanuzi baze bakubesha. Mbere yuko uvyemera genda usenge, ico kimaze kugitanga genda usenge ubaza Imana karibyo. Genda wisonzeshe ubaza Imana karibyo. Naho ubundi ibintu bazabikumaraho pe. Abantu bazabikumaraho, bazagenda banabwirane. Aturi arafite ifaranga, agenda umubwira umuhanurira imeze ukuntu nanjye niko namubwiye kugira ngo amenye karibyo. Mwene data, bamaso. Mu Kristo uri kuraja mu ijuru, nube maso, kuko abandi babaye benshi. Abajura babaye benshi. Abajura bibisha ijambo ry'Imana. Abajura bibisha ijambo ry'Imana, basige bibisha ijambo ry'Imana. Ngo Imana yambwiye ati iki niki ngo Imana yavuze ati tanga iki niki. Naho sibyo bashaka ibyo bahereza.
nimba yabonye kagendera ku ibasikeli ati kugira ngo nze ndonke imodoka ati nkwiye kwiga umugambi wo kubesha ati reka ngende kumbwira ko Imana imugiriye ukuntu izamwongera imodoka 2 kugira ngo ampiriya nawe ukagira ngo nibyo ngo Imana izaguha imodoka 2 naho shwe ntimwumvirize amagambo y'abahanuzi bababwira. Haleluya. Reka nsome ku murongo wa 17. baguma babwira abatanyubaha ngo Yehova avuze ati muzogira amahoro, kandi babwiye abagendera mu kagagazo k'umutima wabo wose. Reka ndarisubiremwo. Baguma babwira abatanyubaha ngo Yehova avuze ati muzogira amahoro. Ikindi c'umuhanuzi araza kukubwira ibyiza gusa, ntago akubwiye ngo wihane, akubwira amarangamutima gusa, ibintu by'isi. Dore ndakubwire mwene data, n'abantu batari mu Mana Imana irabakorera ibitangaza, n'abantu batari mu Mana Imana irabaha amamodoka, n'abantu batari mu Mana Imana irabakiza. None ndababaze, iyo baryamye bakabyuka si igitangaza Imana ibibakoreye? Cyangwa se iyo bagwaye bagakira si igitangaza ibibakoreye? None ugira babisabye. Hariho abakira batabisabye, hariho abaronka amamodoka batabisabye Imana, ariko Imana ikabibahereza. Baza babahanira ngo hari amahoro, ngo muzaronka amahoro. Muzaronka amahoro gute kandi mutihanye? Amahoro ni Yesu, amahoro niwe Yesu. None muzaronka ayo mahoro gute mutihanye? Ntago abahanuzi bababwira mbese kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ariko baza bakubwira ati Imana ivuze ati izaguha akazi. Ibyo ni iby'umubiri, ibyo ni iby'isi. Akandi bagasubira kandi ati Imana irakuzamuriye umushahara. Ibyo ni iby'isi. Bakazi bakubwira ati Imana izakubakira inzu. Ibyo byose ni iby'isi, kuko n'umuntu atari mu Mana ibyo byose arabikora. None ntago urabona abatari mu Mana afite amazu yabo bubatse kandi banezerewe barahari. Abahanuzi bazi babwira abantu ko bihana ni bakeya cyane, kandi ibyo byose babibwira abantu atani Imana bazi. Baza babwira abantu ibintu byiza gusa, ngo muzagira amahoro. Amahoro ya hehe? Nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro ya hehe? Uzagira amahoro yakuye hehe? Ko utanga amahoro atawufite, utanga amahoro ntabwo uramwakira mu Kristo. Mwakira ibintu byiza gusa bivuye mu bahanuzi, ariko ntago mwakira ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibi byose muguma mubwirwa ngo muzaronka ni byisi, kandi umuntu ari wese arabigira. Imana irakwera ibitangaza abantu, ababi n'abeza irabakorera ibitangaza. Imana irakwera ibitangaza n'abatayubaha irabakorera ibitangaza. Ariko mubwirwa ko muzagirirwa neza, mubwirwa ko mufite amahoro, ko muzaronka amahoro mutihanye. Hari umuntu agira amahoro mutihanye? Hari umuntu agira amahoro atihanye? Nimwihane kugira ngo mugire amahoro. Haleluya. Abahanuzi bazabwira ko muzamererwa neza. None ijambo ryo kuvuga ati ni wihane, ati Imana ivuze ati wihane, ko batarivuga. Ntago bari babwira, bararihisha.
kandi bakababwira ikintu Imana itavuze, bakababwira ikintu Imana itavuze, Imana itashingiye intahe, Imana itigeze ivuga irimutuma, mukagishira mu mutwe kikabatesha umutwe. Hakubabwira ati nimwihane ubwami bwo mwijuru buri hafi. None ibitangaza nimwama mubironga, ibitangaza murabibona. N'ubu uracari muzima, nta coronavirus iragukoraho. Nico n'igitangaza Imana yagukoreye. Umuryango wawe urarinzwe, nico n'igitangaza Imana igukorera. Coronavirus urayigwara ugakira, ibyo byose bitangaza. None yikira kubera wagiye gupfuka mugasenga. Ariko byiza no kwihana. Ibyo byose nibitangaza Imana bakorera. Kuko imvura igwira babi nabeza. Imvura ntagigwira abantu beza gusa ngo ireke babi. Igwira babi nabeza. Ubwo n'urukundo rw'Imana. Ariko none ko tuguma tubwigwa byiza gusa, tuzaronka amamodoka, tuzamugwa mu kazi, tuzaronka abagore, tuzaronka abagabo, tuzaronka abana. Ibyo byose nibyo ngaha mwisi. None rya jambo ryo kuvuga ati ni wihane, bakaze bakabwira umuntu w'umunyabyataki na kimwazi ngo uzaronka amahoro. Ese nk'uwo ubu mufashije azaronka amahoro gute? Kamahoro atangwa na Kristo, ko amahoro ari we Kristo, azayaronka gute? Azayaronka gute? Bene data, igikuru ngiye mbona kari ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo uronke ayo mahoro. Haleluya. Kandi babwiye abagendera mu kagagazo k'umutima wabo bose ngo nta byago bizobazako. Abahanuzi baraza bakabwira ati ngo nta byago bizabaza, kandi ubwo yamaze kubona ko ibyago bigiye kuza akaza kabikupa. Aho gati Imana ivuze iti, Imana ivuze iti ati iduka ryawe rizamera neza, ati rizazamuka. Imana irarizamuye. Kandi ubwo yabonye imbere yawe ko hari ikintu kigiye kukubako, ibyo byose akabikupa. Ahubwo ko atabyago muzagira, nta byago muzagira, kandi ibyago biri imbere ari byinshi. Ahubwo kubabwira ati Imana yanyeretse ngo hari ibyago bigiye kugushikira, ni wihane usenge Imana bino bintu bikuveho. Ariko akaza kubwira ngo nta byago bizakubaho. Kubera iki? Kugira ngo iryo faranga urimuhereze, ntakubwira ikintu gikubita gituma umutima wawe umera nabi. Ahubwo iryo faranga urimuhereze, kuko niyakikubwira ntabwo uri buyamuhereze. Abahanuzi ntabwo babwira abantu ngo bihane, bababwira ibintu byiza gusa, babahanura ibintu byiza by'ubuzima bw'abantu, babahanura ibintu byiza gusa. Ntabwo babwira ati nimwihane kubwa bwo mwijuru buri hafi. Bene data, bababwiye muze mwumviriza mugenda gusenga. None ijambo ry'Imana ivuze ati ngo ntimukabumvirize, ntimumvirize. Bababwiye ikintu muzaze muja gusenga, kuko muzasanga ibyo babwira bimwe ari byo n'ibindi atari byo. Mubanze muze gusenga, mugende mupfukame musenge, mufate amasengesho yo kwiriza. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma ejo kubwira ati ngo uzagura amamodoka 3, kandi ubwo nta n'ipikipiki ufite. Haleluya. Yesu natobare cyane. Mwene data ukurumviza buno butumwa, Imana iguhezagire. Ndagejeje ngaha, Imana ibahezagire ariko barumva. Reka nsenge shima Imana. Uwiteka Mana nzima,
ndagushimye ko ubutumwa duhaye, ndakwinginze buri muntu ari wese ari bubwumvirize data bumugira akamaro, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Mwene data nkunda, ndakugire inama, rondera Uwiteka bigishoboka kabonwa, umwambaze akiri hafi, umwambaze akiri ku ntebe y'imbabazi, kuko hazagera igihe Yesu Kristo umwana w'Imana ahaguruka ku ntebe y'imbabazi, ahaguruka, niyamara guhaguruka nta mbabazi zaba zikiriho. Nimureke kumva amagambo y'ubuhanuzi, nimugende musenge, mugende musenge. Namwe muri abakristo muje gusenga, Imana izabahishurira, Imana izabwira ibyo muri ko murashaka. Musenge, imitima yanyu ibe iri connecte n'Imana, musenge mubaze Imana, Imana izagerageza ibahishurire, ibabwire. Erega namwe muri abahanuzi, namwe muri abahanuzi, kuko muzamwerekwa mu nzozi, murerekwa mu nzozi. Muze musenga Imana ibereke iyo nyene. None Imana mwakurikiye ntago muyemera, ntimuyemera ko bijya ibwira ahanuzi namwe ishobora kuza kubabwira. Irafite rero kukwereka ko bijya rikavuga ari byo cyangwa atari byo. Imana ibahezagire.